Nanggu malu sangat kalau nang rope hali suksungi lau makaro ponsoluki molo Tuhan marhata saut mandok hatarai konsaut sai saut doi sai saut doi sai saut doi dang bema biarau disi mangaluga hon soluki ai Tuhan kurolaki ai tunggorang pemusuki lau makaro pon soluki sai dau doi sian lambuki hatok marlo jongdo soluku tulabuan naso arong beda pot hasusani tudos tu sinang paradaraki lau mandapoton surgoi sipatana endo lonong doau sohalugan galumbangi tudiama porusaki ikon hutiop tok tong jesisi ditogu-togu tangaki tudarana sai mauli di paru kilon hasusan tung Yesus haporusaki ngat pedi dalan lau tu surgo diiring Yesus audisi bema biarau disi mangaluga hon soluki ai Tuhan kurolaki ai tunggorang pemusuki lau makaro pon soluki sai dau doi sian lambuki hatok marlo jongdo soluku tulabuan nasora naso arong beda pot hasusani tudos tu
lusinang pada daraki. Diulang ni inanani holong nirwana myon. Tasonong manabuh petupahan. Berjuru dibuka huya. Berluahon mandok kata huwa si mabai demi suhu. Berluahon mandok kata mahula-hula situ moa. Laos saya lurus marot pada pasangan adat nahu batusi. Popaton mandok kata madulang sinaga dosilaga. Berimaon mandok kata mana tu hutan. Walaupun mengapusuh. Pabituhon saat matuhulia. Sama di mana jenami dah muter patu pahami di bekasan tidur molo. Narok na hurang kui dabay ulong na lugi budi buat. Sama di mana jenami dah jenami tak. Silu budi mah. Apa skonsena? Nah ya mak sarikap sarikap. Saya dah mau saudara. Oh dari sadar lain pun. Sama di mana dosa sarikap? Nanti yang murah orang dosa sarikap. Oh, dan yang murah ada di sebelah sarikap. Oke. Sama di mana jenami boleh dibuka huya? Gak bicara orang. Agak memang perasaan tapi mati mau boleh huya. Tak bohong matanya kita juga dasar roh kami. Udah mengatur. Udah mengatur. Amin. Ada orang semua tahu budi buat coba kami laptop terus. Di kamu borunan. Bu kamu maru-maru manin atau di begas? Ada guru, ada. Sarang guru. Teratur sungguh mengangkat sana dulu menjalan yang. Oh. Jadi tak semua mah tidak boleh sungguh. Takak tidak tahu, ulah-ulah membaca lo. Boras. Mereka tepuri orang Oras mahalana. iya sekarang mah. Oras. Ay isi malu itu ibarat ini. Orang Masa di sana Yang kesetor mana? Udah kesetor lah. Pada soal mau guru mulai nanti. Kurang Oke. Ba berkau mah hula-hulai. Iya. Mungkin apa-apa di sini mah ilmuku. Silang ni kuaki 50. Negeri ujahan di tengah-tengah parmopoon ideina nakaha holongyo. Imana persurat tidak salmen itu obat kulusada ayat 10 somonom mata. Yang bau podo maniupau di habur joko jalan di pajong joko doau tujolo di buhim seliling-liling ido sahatna martanya kita.
Pujian muliate dohut hasanga Tuhan di pasahat rohanami na penguat dokamu. Takas Tuhan humarsalihu kami, asih dohut holongi rohamno nama ngaramoti kami. Terbaik kami rap marhahi pasong sahat di bagasan partik yenom. Tuhan takas nusyat pamotamu ulaun di bona di hasutun nami. Ima di napatupaon ulaun parmopoon di deinang nani haholongan ni rohanamion. Alani Tuhan, anggiat marhiti-hiti gulaun di bona yang suhutonon. Asa mopo matutuak kanauli, mopo manadinggan di tonga-tonga ni keluarga. Lumubi ma di pinopar ni dainang naung saur matuon. Tuhan suang semarimanang di gulaun ni nasida di bagasa sadarion. Di nanaing taruhunon nami madinangon tuinganan paredanan persatok kinani. Asa homa Tuhan na jongjong di tonga-tonga di bona yang suhutun. Na mangalihod dami luhok sa dani roha di nasida. Asa toktong ibagasak dami luhok sa dani roha nasida. Dinalaho pamerhatto de nangon tiinganan paredanan persatok kinani. Songonima nang diaka pamili si sorhod di nasoharu sahat dobi ditomani inganamo. Homa Tuhan na mangaramoti. Asa toktong ibagasak las di roha sa luhuk akka pamili si sorhod. Lahu madohoti. Udaon parsar materni de nangon. Tuhan diperhati rohanami du, perdusa na gudang duhani badia dong duho. Sesama Tuhan dusa duhut pangalasun nami, asatung tamahami jadi si ihut toko. Jalo ma Tuhan kagiyang nami, kolan mangasahon kornyanamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan lalu. Amin. Pinasalamat Tuhan pemerintah sebutun, tahu di timur letak. Mengerti maduhan nami itu Tuhan. Daud persaribatu nina namyo Raja nami dihamuka hulu nami nak samani natutu nami natutu lumta nak samani Daud pangula duhulia jangalani papenan nami raja nami bukan daruh mengalani hormat Tuhani di batu pahamu roha mulu di bagas atikko dinalaw maniroi doh dinalaw mamudai doh dinalaw manlugu-lugu alani salung na dihamu natutu namin natutunuta naksamulo pangulan uriyo lumoy manang hula-hula namin tulak namin salung nang kukaratan namin rajan hula perlekatan malati marunong namin daroh muna lumubi di bagas atikko sehingga matutong kita may Tuhan ako pasipasok di bagas panguna asal rohong na siya katamanyo di bagas sa kamu dinarama ni Roy doon na manabay. Dinababanto kami ni bagas sa tanyang na magulo magkarajan ni banto kami asal rohong siya katutukin ko. Lao, pauli ni Hodaw na kapatulog kayo di ko na mo. Alam niyo raja namin, banuhali mo siya na wala katamalata marunong namin ito. Masa ulo na namin tulong namin. Lord pa mo lang ni ulo namin. So mali mga tahuha si pusat kami di bagas sa tiko silupot nga. Lamang ilato tayo kapatulungan. Madokata mahula-hula singko orang saya lulus loh pasakon ada nahubar tu ulau ni ilang namin nasa rumah tu silupoti ma alani so kami siap hula-hula marpangido tu hamu nasan hubna atau paparan ni naporon do surhamu so tungkarok kamu nama si kutu-kutuan makite ide di nang maruzung kono ni naporon ngolodos tu rohamu dana hana suam na selesai molong apa perhitungan aturan boy penyangkok perhitungan sudah kamu sontok mau nomor butuh kamu di dokter marina naso suku dalai nak kurang ini benar tu perbedaan indah tidak ayo nang makali betul benar kabe songalina dalam mat pagi dua namun sih di kamu saluku nak paparan nak porong sotung mat kira-kira kamu alana mau lo pasu-pasu dilihat di bata tohodo kita dirap apa tu siasiubion akau matabi ale mo pasu pasu semardi ka dura ibade bana mangele kau so tu mamer ka buno to ai song no de ba seru song no mo ba so tu song ni marluba mau mapa kunalenggan asal mutaba di yolo di bata atamarti pangiluan nakara dari udamu do ngasau ta do mastumu alma pasu pasu na udah tahu na tuam mo lo ataportiban nang tari daon ko tarasa Moro naman ko at yung lakpa, dia tak batak.
akan asutari no penting na didului. Dak tarasan akan asutari dai mono dilihat di bata. Mono nak tari dai ngadong asam ne mangasa dia. Jadi mangele kau. Dos ramu. Di kamu sanggup na akap parin na koron baik pe pahopo. Asal baik pe markite di hatao. Tong dolo konon nami kata nauli yang kena ringkat suamu saluna. Dan lungowi di kamu akan nomor dua tu nomor amalan. Berjuru dengan nang tu mau datang kurang, kamu ni akan nama amalan ni. Dilihat kamu waktumu. Dan waktu kamu masuk nalu dari mana paturan berikut. Nak polkol, nomor tu dulu di pasar itu kamu kurang. Alani, ada kau katanya mahu materi mana? Cari dan debat kamu ke jam minggu, tak perlu bisu. Asal boleh misalnya paturan tu kamu lakukan ngaruh, akau ulang di kamu akan nama amalan ni. Asal nuai pedi kamu selalu dari peparan di dalam tuan. So mak pergi pergi tuan nan barang tam yang nan. Asal orang masuk orang di dalam dua bergat yang rumah nak bergambar yang sobo. Nungaga bela porkon. Pergi tuan nan kamu tadi bata. Saya luin gay mau selalu nak peparan yang kena pos. Orang lebih di mana? Main otak. Tolok nak. Kalau kurang-kurang nombor saya di ban, laut sudah Bernai, mau juga bernai? Orang kali yang gosok itu, orang semua jual beli dulu. Bergosok beli nama minta, nama saja. Tanda tsunami, osat tulang bersepuluh bosan dan tulangmu sangat naswa aku nak lebih hadapan para nami. Mulu orang tua ikut sadar. Alai unang kolak tu itu sadar. Nah jelas itu. Zolma terus rando koron dangadong nasosara do kurang. Alai mulu disada ama sada ina sadok ikomersial rohana mambajane so tungadong beli bulian ni itu namanya asal awak pas kamu adong percecokan ya kami begitu nami kalau kami begitu nami alaul nama terakhir tu itu di komersial juga kamu ngaudak pernah ikulakon dan adong semua nasusaha doh silap tiada sempurna jadi kalau ni mana doh nami di budian di waktu nami oh asa boy kami rom sekso ikut sadar kami kena parah mau dah sadar kamu mungkin on nama dengan nami kamu tahu lo mau doh kamu dengan tulangmu beges ini bapakmu naon di malai hidup doh omak naon. Jadi kalau ini mah bisa siap kami. Karena toh kita memerintah. Urangnya turun nami alai imai motamu asal tuduhan nang bergereja. Nang tuduhan minggu mar Tuhan. Ai dipatiki ikon zalarah roh ni saluh napati na nasapuri ikon horong masih horong mas. Masa do meha horong ta berdirita. Nah sama saya nang dua horong. Berarti mungkin ada orang kurang nak moloso masih horong kita sama kita. Jadi orang ini horong nami oleh kata tulang bro. Jadi di buat nami seorang ibu takut atau hamil yang lorang tak mabai mulus paropan marha sohodak ko gitu na burju ibarat dulu jadi omma di ujung minggu ada orang dobe anggur serah muluwasan hari pasok-pasok kan komor tapi no parmo sa lupa yung pahe na do berarti ang dobe terus tan damo dobe terakhir urus mo alay di ujung minggu mo na di buhul lewata ngulum bayan nami badisor pulau sabo alay mo rohami pertangyan tu di bata
udah sampai tua mau dia kapino parmot. Asa tunggu angkia mertua, jalan kami aku udah mana? Asa masih holong sudah kapino parmot marda mesona. Ima pagiliran namin to, mau sama ni pion, udah sapuk mo, dang lagay orang namin na. Ima na to ba? Uli marohan ito dim. Tua di dulu perhubungan dituru pertengkaran. Asa daw sudah di dulu nila ako sa zupa sila takas mo pertangyang ina. Tua tadi bata. Jadi mula sama nopion nuai non ito. Ba sebelum manarita partodium dang badam mo todim do. Agar hukumnya hukum. Nah tingorang ko puto na berdulu ikon adong bayin ulo saput. Mana pun nauli mo mana pun nadinggan dia kapino parmon. Zaga sampai 2 maon dia kapino parmon. Tangyak ko ma asa mertua sudah kegelemon. Jadi saat suruh memang saat morten. Kubai kami mau udah saput mon. Inang nabuju. Din mamangurus dia kapino mo. Jala sahat nagabian jala punna horas. Juntu. Jadi mak, kalau masih kok memburu, belum tuh memberi ini. Bah, time agamamu kalau masih kok siap anu belum. Mau dati magi ang ulo na turun ikut dos doang terus sadar ruang dang nanung ngalu jahian kamu sebetulnya aka pinok parna nabang urusan selama marsait alau ditinggal di tahun ngani parwahon jadi imay ngot tamu satu lang muna marga sinaga buluboy niyan mardami-dami mahamu kung taswat to non naburuon kung narong manyan dihamuna sila ni Roha. Betul minaparliguman di Sisimoro. Di betatpan mo sila tua, horas may itong salut di Parol. Sabi sila na sa tulatian, mga sa itu mopo, non nagurunan non, saat may itong gabian, saat itu parhorasan. So ini nasa tulang. Sa mahata pasien-pasien itu lagi. Particular ba sa kami madunado ni Buddha sa libus do sa ikat. Dihida rumah sahuda, sok senang hobat buda, doa disarikat, tarikan ya sudah, asaroida, badus berkata, tarikat, rodo, Salamat. Salamat. kamu kemana? Kamu nggak sadar deh, ngomong dulu, mau lihat yang totok taruh banget dari mana? Malah totok kita ditutup-tuturi dari jong-jong itu pertengah toh. Ini memang ide-ide di nong moko naporo. Pas tu soal nai doan ote. Pamiluan nami cak kuda. Dos rahamu. Macam nami soal lapan negawan nomor itu sekolah soal hidup dunia. Om banyak nomor hamaran, nomor remote nomor buruk. Kau nadung tu bonus. Maralo tu halat obo terus kita terus nak kasih nyuruh buat pakai. Mulai akan nomor remote nomor buruk. Tak perlu naik na. Dan kau sedung dari dok isi. Mulai channel sadar be makina. Tangan dapatan dan nama mulai semua ni. Asorong dan ikut orang berdua. Kumas kau. Arong dan ikut pun tangan okar. Emang guru tahu ni atur baru bangunan. Bangun mangalen. Akan ada awal lawan dia tuton. Hai belas doang am. Yo sebagian. Apa isi sport perkara masih nak. Berarti cairan masih pasal puluh. Dia unang masuk mulai sadar yon satu terus maham pas tu sonar banot teh moro kita tu mana magulo apa dia dihamu udah nami long nami duit deh iya udah pasti kita ima makna satu bagas naira janani nasihat mui momos timet kamu adamu Tuhan
Bima di Badmurtiwon di Akramon. Saya kuat dulu atau mui dia pernah kasih dulu cina. Jadi kita memang baru main menakut. Lalu kita lupa. Jadi yuk mak. Hata naudina tinggal siap puluh ratai. Unang sondok di Paninggalan non, dia Paninggalan tiudu la koto, nolai bilang kemia dito, unang masuk ni. Kasadao siap kita keparmaraan. Sondok di Tuhan Yesus, akka natangisi aku beribadah. Jadi akka dapat turun diri na, unang masuk hamunahan, pamunahan beribadah. Ibadah. Maulah di bahasa Arab di mos ni, di kotik ni, di tanggo ni, atau mui angkat mai saluhut gue bukan Tuhan. Alai raja ni gue berhabis semua dalam majlis. So tumarna bosak kamu, tum tadarul kawan nantu kenapa seperti ini? Orang ni setong doa mau wes akan dikurang. Maulah pada jangan maulah pada kurang dia usah memang ada yang dihamil bohong pakai dia kering nomor hamil maulah pada dia tidak ada masuk nah berbahagia hari bang Diharo itu aku sonani loknai. Diharo itu aku sonani loknai. Saya ngardongan kolok-kolok hulam managamhu. Amin saya tipu maru. Kami segala orang dua setiap hari. Saya sama kami sama parisan. Hidup saya nomor dosa Tuhan. Umat kami tujuh Tuhan. Ayo mahal cari pamayo. Ayo orang menarayo. Doa aku guru. Roh di asana pun saling diterima. Amin. Amin. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Tolong setia siap di bata amat. Doa persauran itu diperbagian nama orang hita sian tikion marsugut sahat rodi saweling-weling. Amin. Kina sahabat Tuhan masuk. Dalam narahis mapupuk di lam siho loja hoina di nalau mangulai sosa
kami. Debata bandongan mi. Inang nata holongyo. Imana tersurat di Psalmen Biddu 150 Namuka maisian ayat syada 1 ayat onom songonom mahatana tatangihon soso madokon memuji di bata. Haleluya, puji hamu di bata di bagasan habadi onnai. Puji hamu maibana di hajak kajang ni hagogo onnai. Puji hamu maibana ala hagogo onna akan sumurungi. Puji hamu maibana hobar tu hina gudang ni hati bulonna. Puji hamu maibana mardongan suara ni sarune. Puji hamu maibana mardongan arbab dohot nama ngaramoti kami. Teroi kami Tuhan merahi pason saat di bagasan partikienon. Lumubi di dongtol hasami di bogun alaman ni bona ni hasuto na pala di bagasan partikienon. Tuhan takas dos yang potok pamotomu ulaun ni bona ni hasuton nami. Ima dina naik patopahon ulaun di parsar moton ni deinang na ni haholongan ni rohanamion. Alani Tuhan jongjong maho di tonga-tonga ni naside. Asa homa Tuhan nama nuturi roha do pikiran ni bona ni hasuton lumubi ma di pinopar ni deinangon. Lehun dami duhuk sadani roha di tonga-tonga di dengan di basanan atau tong mangaramatu kita. Terbaik kita merahi pason saat di bagasan partikienon. Lumubi ma merahi pasok kita. Ima dinanaing taruhonot taman no dinamok tu inganan para janang parsatok kinarin. Ala di madi hamamang par musik nami. Di parhatu tu rohanami do. Debatado sito pajalana apuna portigion. Marharoroan syed debatado. Jala marhapatean tu debatado saluhut isini portigion. Alania luluhut damang matu debata ama anak dohot tot di parbadia. Ya memang permusik nami. Amata raja inata soripada dohot situan natorok. Ido nama nuturi nama neroi lumubi ma nama ngulaho nak kaulau di bagasan partikionon. Alania luluhut damang mata raja dohot kinata situan natorok. Memang permusik nami asa marmula duin na nauli marmula dari ringgat beda manggodang mula-mula. Jadi majalah horas asa hupuji kami upas hupuji upas angap kami di mata marhidi di sopa upas angap kami akan mata raja do inata sori pada mendamang mengundang sopa tu di mana. Perbuai kehajamitan Nabi dalam mulai itu buat kami saluna lain raja nami. Hidup na tua malang hidup akka pangulani huria itu debata nanti nada di tonga-tongane di Portibon. Jala jamita mulai itu raja nami buat setok kami itu bagasan kamu na alani. Roh mahami raja nami bersambung itu bagasan kamu na. Alani.
Padalatos sebenami Abi maduk tu bagasak kamu nak kamang nak kaina Mulu tu pesongan hidup terpatu pahami dan namak tuli Bontung makulit berbeda dong nama yang bontung cukak Dubumi marudok pamula di hulia Nak pakai kulit doh cukak Alena sataru dia kepasu-pasu Alena kata pamula di hulia nami kena sorry pada Doh nami masuk dan itu tua Asa si titi masih golang-golang pengaruh na otiksa sa dia Na boy terpatu pahami sopan nami Tuh kamu pamula di hulia nami Satu hak taman monggo hipas-hipas Iya Tidak itu ni huturin kadak-kadak kadal ibing-ibing Dinang roha mo pasama pekada ka pangulan ni Ria huhut mordoma pibing. Mo si Tiju. Medama pasangatan padomo matu si Tiju. Ulun nami lumobi di bagasat tikyon. Ada di Bataro situ pelangi doh stop patano doh laut doh nasa isina. Ada ni alu-alu umma tu di Batak. Mau lihat mamang perbusi nami nung ada lulu kamu di Batak. Alu-alu umma tu kasih tuan na torok. Gabi macam horas nung ada lulu kamu memang permusi nami tu sultan natorok. Ala nung ada tu parewata lagi doh hutan dulu nasa selita mana jual main di bagas saya sendiri. Ala ni memang permusi nami paham magodong gula-gula. Memang permusi nami ada di mengalia pahami tidak boleh tua-tua bidua tanulia bina tiga pasu kami ini mengalia mengalap pasu-pasu kalau ini di bagas satikon ada gede nama Bapak Idena amin haleluya dah jadi iya ada nama permusi
may ko kami minungalas ko hanay medjalo asabay ko na marhal tra mangguru na digata dirubian oras mahami mangguru na medjalo marpikat dami na mangguru na sekat na mga yan mangguru na burju asado honon namin masok na natutuwa satu sangkar maport tulabang mana satua siguro lang ako pero pag sani matua sino nung namin na mo gabi ng ula oras mahami mangguru asaboy pato pa makatutik na wala na magi so ni mati mangguru di jaman sa Mario lupa sa Mario kama na masa video udah sampai jalan pulang baru iya sampai baru sampai orang di dalam sudah jalan bangsa bataki bangsa nata bari tumba sai kabum no ini ba baru dah di mana lihat adoli tupe hola pana benabino kami tu bagas kamu di bagas satu kanala na luboy akahasa daw ni di pedulungan nate luboy nang ditong-tongan di hudan nang ditong-tongan di hutate wala dunga sada ilo na sutong dari ilo na lumohon ni adol mau dari na lumohon ni roni bata ada niya mang guru wala tupe hola pana benabino di bagas sakti ko tumato pahami mangyari kami di bagas kamu na wala silung ulot to na kamang guru na burju kay to na lagu so tunglawi amate asal rongan namin naman lubag kahula-hula tara orang ngasih lu kerja namin na motor lah monon na karong berongan namin bete kaya kamu makula-ula mula udang susah gitu memang kurang betul si mga orang nila itu mata pada kita mula natin memahami di bagas sa kamu na di bagas sa tityo di perlakon yang nilak kamu na rohang mo sa tunga di bagas muna tumopot manang di nama merek inanani holongan ni rohana dan kala di budi namin mangalap buru si marmata buru ni hula-hula nami rajai si marmata siang samosir ima bonani are nami di basa-basa di batado anak tulu halak buru sada anak nomor sada Joel Oku Martin mangalap buru si marmata anak nomor 2 Jacob Oku Firman mangalap buru siadari anak nomor 3 ulak basa opulesta mangalap buru niradai buru manik buru rasa sadai marhamuliam mai tu anak ni namorai sida butar ia opunami opu Firman manang opu Jakob si nomor 2 mai sian peparan ni opu Jahoras cisare ni tahun mangalap buru ni rajai siadari sian huta pindah Pulau Samosir ima nagabe bona tulang nami
Jala di baga-bagahon di Batado anak onom guru 2 ima si nomor sada Johannes Apuloste mangalap buru radai guru siadari si nomor 2 Arsenius Operanti mangalap buru rajai guru sinaga guru sialagan Ludin Opubalman mangalap buru rajai guru simarmata Jaukar Opu Arsen mangalap buru rajai guru manik Arpenius Opurianto mangalap buru nerajai buru siadari Perdinan Opu Juli mangalap buru nerajai buru sialagan guru si nomor sada marhamulian mai tu anak ni namorai marga malau ya buru si nomor 2 marhamulian mai tu anak namorai nabitu ya bapak namion namar goar Arsenius Opurati nomor 2 mai sian Peparan ni Opo Firman mangalap buru sinaga buru ni hula-hulai rajai sian lutung pulau Samosir dung marujung ngolu inang nami buru sinaga mangoli mamuse nahina holongan tu buru ni rajai buru sian lagan buru ni hula-hula rajai sian bola pian pulau Samosir gawe sinaga dohot sian lagan ma tulang nami basado tuhani di baga-bagahon di Batado anak orang halak buru orang palak anak cilmor sada Karen Purba Apu Jonsi mangalap buru narajai buru sinaga anak cilmor 2 Natar Purba Apu Mesta mangalap buru narajai buru situmorang ima ina natapado padupon cilmor 3 Sotan Purba Apu Sintia mangalap buru ni rajai buru buntung si nomor 4 Restan Purba Amani Bendri mangalap buru ni rajai buru siadari si nomor 5 Junior Purba Amaresti mangalap buru ni rajai buru sipayung si nomor 6 Sulitno Purba Amarani mangalap buru ni rajai buru taban buru si nomor sada Reni Purba marhamulian mai tu anak nyamang buru nami nabitu guru si nomor 2 Taulin Purba marhamulian mai tu anaknya mangguru nanya berita si nomor 3 Lermin Purba marhamulian mai tu anaknya mangguru nami damani guru si nomor 4 Resmin Purba marhamulian mai tu anaknya mangguru nami damani si nomor 5 Sulta guru Purba marhamulian mai tu anaknya mangguru nami siladai guru si nomor 6 Ridu Purba marhamulian mai tu anaknya mangguru nami berita ia amanami nahina holongan Natar Purba Opunalom anak si nomor 2 mai siapa parani Opurati ia amanamion dialap ma buru ni hula-hulai rajai situng orang sian urat Samosir ia dainang mata paru-parupon di basa-basahon di Batado 4 anak 2 buru ia anak si nomor sada Nelson Purba Opunalom almarhum mangalap buru ni rajai Padiangan siang Samosir jala di basa-basa di Batado di Nasida sada anak 4 buru ia buru si nomor sada Mesta Purba nama ngalap anaknya mang buru nami Turnip jala si nomor 2 Lina Purba mangalap si Marakir dang dope marnyanakon si nomor 3 marhamulian mai tu marga Turus si Turus juga kita rode Batama di Nasida saya bawa anak si nomor 2 Pohalan Purba mangalap buru nyerajai buru si Pulun siang Samosir ausat diri di basa-basa di Batama dihami pitu anak pitu orang anak sada buru anak si nomor 3 Suandi Purba mangalap buru ni rajai buru ni tulang nami situmorong siang urat Samosir di baga-baga di Batado di Nasida 3 anak si nomor 4 Baktiar Manang Buyung Purba mangalap buru ni rajai buru siat turi sian Batang Kuis di basa-basa di Batado di Nasida sada anak sada buru ia buru siap tangan Zuli Heknita Purba marhamulian mai itu anak ni namore anak ni amang buru nami sirait siang Korsea di baga sinurak di basa-basa di Batado di Nasida 3 anak
ia anak siakangan nangalap guru ni rajai marga samosir jala di basa-basa di bataro di nasida secara anak ia boru si nomor 2 moi berubah marhalu mulia mai to anak ni namoyan ina boru nami si pulun sia sidik karang ia iboto naniot dan lebih maridang amang inang jalo gamos supang iluhami Tuhan wakka horong hula-hula nami raja huta sudah matahin maka horong nami asa buat kamu iboto nami on idaga sattam yang muna tubuh ma dai nangot tanggal 15 bulan 7 tahun 1977 marujung mangoluna tanggal 12 bulan 2 tahun 2020 saja pas mai di hari Valentin semoga hari Valentin tapi kasih sayang di hami keluarga jadi marumur ma dai nangon 24 tahun penguma pinopar dai nangon anak paromain guru hela 12 pahoppu si anak 20 pahoppu si guru obat nini obat nono sahalak penguma suli hami pinoparna obat puluh sada halak sonima amang raja inang sori pada jujur ngulu naboy pasat kami tuhamu lebih hurang martangaju mali hamu warate masyak kami amin